Umsombuluko la kumzansi wethu channel 163 zinhlanu kunhlolanja mbukeli bangubingelele ngwamukelo bese ngibonga kuyo mfukalanga ngentamba mbukeli asibheke nako mhlahlo simo sezithu umi kanjalo nje bakhona nawe nje kusihlo kanjalo futhi nakusasa obheke nje mbukeli nje uzoqhubana boze ngamafoke izulu endaweni esentshonalanga yezwe bese yaphuma ngenhlavela ngendaweni ezimaphakathi sihamba njalo sofika lapha endaweni esempumalanga yezwe kanjalo nasendaweni esiphakeme lapha komosini mbukeli wami omuhle ngimthandayo sibhethu kanjani umhlahlo simo sezwe ngoma kwazo ifundazwe ngabhethi limi kanjalo nje kusasa makhona lapha na Eastern Cape limbozile mbukeli amaze ukushisa makhona lapha eMthatha kuye lapha u-18 sofika kuye laphana u-31 istandana kuye laphana u-21 naye laphana u-27 ngiyabhethile kanjani izulu kusasa mbukeli makhona laphana e-Free State lindele zobe libalele ngempela izulu endaweni esikhona laphana ku-Sasolburg amazokushisa ku-17 sofika ku-34 abe kuye laphana u-17 no-34 makhona laphana ku-Bottoville ko-Welkom kuye laphana ngempela u-16 no-35 iphumile inhlavela ngobheke nje kusasa makhona mbukeli laphana e-Western Cape zobe limbozile izulu kuso sonke isifundazwe amazokushisa makhona e-Cape Town kuye laphana u-19 sofika ku-24 sobe lithela-ke e-Cape Town nakhona ku-Cape Galas nalaphana u-20 no-25 nakhona la ithela mbukeli izulu obheke nje kusasa uthi limi kanjani izulu makhona laphana Northern Cape iphupile inhlavelanga mbukeli makhona laphana ko-Kimberley amazokushisa kuye laphana u-19 sofika ku-35 kurumane shisele emafini ngo-21 sofika ku-36 obheke nje mbukeli wami omuhle nongimthandayo okhona kwisifundazwe sihle laphana North West iphumile inhlavelanga mbukeli makhona laphana ko-Kestop amazokushisa kuye laphana u-16 sofika ku-35 Rustenburg limbozile ngalaphana u-20 sofika ku-36 Twaska nakhona shisele emafini ngo-20 sofika ku-39 siza mbukeli uphuza amanzi ngempela isimo sezulu masinjalo obheke nje kusasa mawukhona la eGauteng nakhona keshisele emafini kuso sonke isifundazwe amazinga akho kushisa mawukhona laphana ko-Vereeniging akuye laphana u-17 sofika ku-33 Springs akuye laphana u-16 sofika laphana kuye u-32 ngiyabhethile imi kanjani izulu kusasa makhona eLimpopo mbukeli liyashisa izulu kuso sonke isifundazwe yize kunjalo limbozile Phulukwane ngaye laphana u-22 sofika ku-34 Bilabila akuye laphana u-21 naye laphana u-38 ashisa mbukeli izulu obheke nje kusasa mawukhona laphana eMpumalanga nakhona shisele emafini izulu obheke nje mawukhona laphana ko-Middelburg amazokushisa kuye laphana u-16 sofika ku-32 Sikhukhuza akuye laphana u-22 no-38 Emalahleni akuye laphana u-18 no-33 mbukeli lokhu nginqusile siza ukuphuza amanzi liyashisa izulu obheke nje kusasa makhona kwaZulu Natal nakhona mbukeli liyashisa kakhulukazi makhona laphana eNewcastle eFryhead wahamba nje kuyofika ku-Ready Smith iphumile inhlavelanga uphongolo limbozile ngamanzi okushisa ku-21 sofika laphana ku-33 mina ngithi kilinonke emakhaya kwathela umusa.